ye be yam wadwuma me sha mo bose mema mrantia be bo modwe se me refi na mpa nso mrantia ne maba wane nyina wo mo call me Okatakyire ba be organizer bra be youth organizer yo mo call me se memra men so mo simi ma lead me amomo fire President Addo mo be kai a me ye audio bi Eti angel. Ebusa na question. Say nti ono a the NPP party no aye a wode ko election. Enti eye ne fe. Ebusa na question. That is the question. Now, Your Excellency, Mr. President, me busa question we bi o. Etu wa wo ba betena afie no. The NPP no a wode ko election konya 42% no. Ko. Eye ofe. More fire. So wo ko election. Now, wo party ni mo acheche de na acheche enti why you Obi ye free baby ni abedu baby o ye te party no na esexe be ye susudua maye baby ye free ba ene de to ye kwan mu na ese ye susudua President Akufo-Addo wa nsua hwe Free AM Home Care and Nursing Home. Omo me hwe awo for ma onya kwan waduman. We home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post-surgery care, illness recovery care. Ni nyina ne say, obusu ani bi kra na bi a wakwayare sabia ne yayi na befie. Na wo free AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7. Wo mu abekwa akokro no, ekwan befa so befa ni nduro, no mu entertain no. Na wo so onya kwan waduma. Ene AM Home Care and Nursing Home. Sabi na mi pay. Obutimi kro busu afokra kire wa umu. Omo wa hifa. AM Home Care and Nursing Home. Ewo Fanko, Accra, and Sawom Road. Fra 0540 344 837 and 0207 859995. Boss, we dem dawa sepa. What's me breast? AM Home Care and Nursing Home. Comfort, compassion, and caring home. NPP platform. Just that me NPP ni, but the high NPP for the. I know what salam down. Eti mo bia anya na so odin sem hunu within the NPP a ye be koba o There be enfama munim mededa munim se dem tie deda hwa na obi amfama ha odu nsem hunu ba ha ye be kan adwen na me ka asema kire mo na party no amoye ne sa no ye mu bi abufuo hie mu arewo hie mu ne ye twa mmobọ presi ye ba be contest ne ya hwe mo amobeba ye be ye mo wadwuma me sha mo bose mema mrantia abebo modwe se me refi na mpa nso mrantia ne maba wane nyina wo mo call me Okatakyire ba be organizer bra be youth organizer de mo call me se memra men so mo simi ma lead me amomo more fire. nyame nso me daye na na mo nso me daye o mo som ya we know what to do More fire. we be discuss NPP Kakra. na afemeni Akufo-Addo chapter makolosi no Aye. ekopim si ye bese bie nomination say ye ko abato ye pe leaders of the party Ko. na ya hwe wo mo mbeba so mba bepe ye leadership ani ama ye me lusu ye Professor Michael Koya no pe wada ma enyumre respectfully na ye no ni nkomo Pepe. munim deda Ko. no kra ni en kantia na munim deda Ko. ade na me lusu ye gobi Ohere ko. Trim. ani ama me lusu ye me baba outline no Ko. Professor Michael Koya ba bia mo te committee no ana mo se mo pe ye ntia ye lusu ye no na lusu no reason tie lusu na wodam ha Wa. mo sorry na saka mo mo ano More fire. na mo chichire no dek Ko. obi Ohere. President Akufo-Addo mo be kai a me ye audio bi eti angel ebusa na question say nti ono a the NPP party no aye a wode ko election enti eye ne fe sa na question That is the question. now Your Excellency Mr. President me busa question we bi o etuwa wo ba betena afie no the NPP no a wode ko election konya 42% no Ko. eye ofe More fire. I will see yes enya on the control party no it is the President Your Excellency eye ofe Ko. President Akufo-Addo eye ofe More fire. no kura ni enka obi Ohere. the NPP party the aye Aye. it eye fe Anything. Osase man in control. so wo ko election now wo party ni mo acheche se de na acheche it why you
Obi. Oyene. Ye free baby ni abedu baby o. Ye te party no. Na esex be ye susudua maye. Baby ye free ba. Ene de to ye kwan mu. Na ese ye susudua. President Akufo-Addo wa nsua hwe. Wan nsua hwe free mu. Osua bibi free mu anka enye Wa woni pa bonisem dia se why? Wa mo kan NPP yi history no a edu 79 anu mo de dot to asi wo pew no mo twam. Ye be mo kai 79. If say mo an kai history of a year party we ya. Mo be ko so adi nsem hu se de mu die. 79. Ko See ya ye ku awie ne ase ye ba democracy. Ti afa ye mra ma chichere party ni biu. Ni afa nko pre to me. Buzi abanya ye 2 no 72. Na pani aka wo mu a ye William aye oforiata pa wuli. more fire. Tienie. Koko. Awoja. Enkola na aba party ni mo. Wo bia ni mo hwe etiri kotokoto. Wa ye ne ekọ wo sa ne pa wuli wo na aye pani. Eti be di party nanim. Ni an Organises. Pa wuli sida. Wo se me kọ ye nyamesom de se me ye theology nti Bible no kra me mpe. Ai me ye Bible. Ki party me nye bio politics me jai. Oh pa wuli bra be di animu. Na ni wo se da. 79. Onye bio. No me yesa ne yesa dia. Victor Usu no wo he. Kwabena pie. Ene ye bo Victor dia e bo ne tra. Omo ye bi na anu ya akra. Na mo be twa so aba. Sa mo kai ye dia. Anke ye konka lanche na mate ankogina baabi. Sa mo kai 79 a edu wa mo kai no. You need to start organizing lectures. Na mo kan de see 79. E kira mra nche ne mabawa. No mo hunu de party ne ye 79. More fire. Same? Ko. Afa ye de Victor Usu no aba. Nyasa. Ene Victor Usu be dia ne mu Popular Front Party PFP. Afa de hu ya ne se mia me kwasi amanko Afrifa wo te kro boso no afa waja politics wo kodi hene. Head of state ko di bi pen. Na be di head of state ya e se wo pre ko himi. On pre ko ba bia. Kwasi amanko Afrifa mo da wa ne akofa eye pa wuli ye be hu na pa wuli mo organize na wo mo sesa nkro ase ne ye se ne pa wuli dia na wo ye wa se oh ye PMFG People's Movement for Freedom and Justice no mo se da bi pa wuli na ye ka se be dia ni mo so da bi wa ye ne ade na kwasi amanko Afrifa mo adubu ahemo no mo se kire ne ye hye kutupa pa wuli ko ne se dia na alankyere mate die yakoyi a hobsi ado ye mo se kire ya Hye kutupa Santa Akufo-Addo hu nta die akiri wo mo te se pa wuli no mo ko se akiri se ne pa wuli no ye ono so obestande bi bedim power hall no mo ko declare na die ntia na Afrifa na ni abrinya se no odwen se pa wuli be for no asara ne meet more fire. na pa wuli amfa no na Afrifa mu ne yakutukum ene so woje ye ne pick up ode ye campaign woje ni nyina ti die see ye party no e sipen More fire. ti ni adwen se no be sisudua Me dey akakai. na President Akufo-Addo wo gina wo ne see ye ohunu yi every mu 32 years ni enya to me yan test to me da More fire. President Akufo-Addo Roma no de ye ba ye Ko. ni e benya bie 2000 Ko. amon kan okurenti party mu fa nkoma no More fire. won ani mu ye More fire. ye ko opposition 32 years Kufo na de ba ba mu san division ye a ba si ye tira anya ye a ye mpese history be repeat no More fire. 1979 after ye ko election ya pa wuli na wo form PMFG no after de omo so mo turn into UNC Ko. United Congress pa ehwa ahwan National Congress ani ye ne ye ko to aba Victor Usu wo ka Victor Usu ne pa wuli die bomu kie bitili ma bebre o ma kwan There be. ni ye ko abato na president you have this history in hindsight you know it wonim de see now gina ho More fire. afei wi akira fa be bedri wutimi kina wa amala nkire maten koi Usu adio mi yakọ jusu by election uko gina ho kasa Mr President uka anti na wa ye ofe so obaka wanko na we obaka wanko sani ye party More fire. ya the dominant ye party na ko gina ye nya no akọ dia obaka wanko no nyansam keka no onko na party ne kwa ye hia ne wom More fire. we leadership I dom dinachi ko bia party ne belusuo ene President Akufo ase ye san kwati committee ko hwe die ben Konum ti ana. Same. More fire.
President Akufo-Addo. Party no. Your Excellency, respectfully, the way your party in Tia Ofe. Alanche Matinjina ha. Also do Mijina ha. But when Mianwa winning so much can and Bessie, but any 42%. 79. You and you repeated the same mistake. NPP party in Govi. The entire year Bako Pa ye JJ Rollins in Tia. Sabe Nkolano amaba muntie ye. JJ Rollins in Tia TMPP. Sabe? JJ Rollins in Tia TMPP. Edientia. And JJ ya almost see emphasis where you sent to we just were. JJ by one year near so and we near win and JJ one and to know within. Where within you? Okunipa. More fire. Mommy asun kwadi. More fire. JJ Rollins you within you Okunipa. Afrifa one kuno. More fire. More fire. FWK kufu one kuno. More fire. Nya JJ. Etu onye within ni. Adiaba no kura ni yanum. JJ Rollins you within you Okunipa. Why? Ne mom ye nyina agi tom se ba bia ye du no ye ntwa mu ne enkodia fai na ba me ye me penti ni so ye hero More fire. Afrifa wane ku no I care champion wo ka mamuo pa ye bebu wo ha mo mfom asem ko mani abre mfifire timi anteme mo me nkima mani brem samba Kobi I care champion wo ka president a betwa mu o yi kwa me nkroma fru I care champion one of the best JJ Rollins ne ku no boni tru che ne boni tru ku no Kangaroo court. Yes. Unkabi. Enti JJ Rollins inti TMPP. Kobi. Tienie. Edientia. If so buy any bre, sika ni brenti. Wafa apia menka ye na dwuma pino so bo se o kura ya santino nya sika ba boa party. Eti tayin wo guno. Oguno. Kobi tie de Akufo-Addo boni a o ye yewu. E ma party ni lusu sa. Cheshromo. Wa ye ni tata sian, wo se magu adwuma. Why ye ni wasi ayi watch my trust magu adwuma anom si ayi abrante de no ye ene mum ye mo aboye ho ano ne incorporate political power no omo ye no omo nyina aboabo omo ho ano no incorporate political power ya form NPP omo ayaje omo nuoma ene omo ayanyi omo nuoma omo nyina suro si abaje ya form NPP si abaje tumi afrije nsem ne ade abamu amamu papa afa beduru ba bia ya no ya form NPP for the protection of the people's property if say ye property owning democracy that's a president Akufo-Addo what me ba bebu man na so man ni duru ba bi na so mebu man na sini trase eti akokora abrewa ohia ni moburoni a wasebi ni sika akoto bond so de beto eye duro anomo me the pain aju sika no time am pen am de be ma wa eti woni JJ Rollins difference wom e de dey to them ada na mon kan correct Na down for no Kofi e de be no and two years said the NPP ne begu sawa nukura nini Professor Michael Kwe a wo ko run ye ko si hwe nukura ni nyina eno ani ko rounds bi enko he bibia Kofi eti de kan party na emutete ye no 79 de no a ye ba ye beje nkrofo sika se de jeje nsu beje nkrofo sika na saa de say ena me yelusu de me yelusu ba ko pa Professor Michael Kwe ene say ye ne yetena se ne yesi efre bibi tax more fire na mo am ko suku tax ye de be ya yesi ntokua to na wo ye adwuma na wonya mfaso a no wate kakra ma aban na aban de ayi na wonya adwuma na wonya mfaso a no yeti obi sika yesi akofo fori ata bi aba wona akọ yel akọ de be ye ka hwe Akufo-Addo so ntie president Akufo-Addo so ntie akọfa ni nua akọ hye white eko ti bible lo de me elusu ye nie amanfo ni sika nya adwuma ilabi man supported da obu record on famra more fire afa ni pa sika nya adwuma wo kora wo se wo pese wo ye cashless system sa afa ni pa ni call electronic afa call electronic wa no akote ho sa ni oba metu sika etimi sika 500 Ghana me sani 200 ama akosua bu no wasemateo akosua bu no wase na me sani kakra ma eye ya brago wase me sumateo ya brago so ma me fanyi nto ade wasemateo na sika ba ko anya adwuma no watetia so you are bringing people under the poverty line more fire na say ni pa na otiti wo musika etu onko to aba Dabi adiaba
For the first time in the history, wo MPC esore ka kire o President Akufo-Addo. So the free baby, won nua no pam no. Sesano. Eti wa your excellency, wo so de betena fi ya. Wo hwe de ekoso nti wa ya ofe. Eya ofe. More fire. Si ato aba. Bra bebu amamu osim kosi cathedral. Kututu fom. Atu amena nti sei. Ashenyamebo. Ade kojo smart akosu wo nka no kurenti. Be so cement. Metie happy FM. Me twa o mother power cathedral hu twa be sida o di fra memu. Was na nyansa bi anim. Ene dwo mama ba so okoto aso. Apa. O so okoto aso. Wo so be si. No ni na na de share bon. So we na share me what. Obi. Ene bi sabo. Professor Magogwe. Dia me lusu ye die. Eno ani ko ha ho ko se sika. Party ya to Obama leadership very weak institution. More fire. Na gabi o chere da ko age party na ko trada ko institute. The open word ne ye communications officer. More fire Ajabosu ko ba. Na akwa we ya nanim twa se wo free fonka wone na kona do jai fonka ba wo su bempa wo na anu yesi anumdwa bi a wo dwa se aye me wo youth of 2 million following wo asante mem wo ko gina asante achima gogo se wo pay independent 2000 kura wa ma fo asema anso ye so abehu ate na de ba no ni age party na free aye party headquarters dia kosi danko institute na won ye manage no ese party ni institutions bi o gabi o cheda ko na dia sere moto mo anu won manage no obi asuro ma ni nyina asuro ani ene kan kabi ani ene ti ya to aba mamamfo kodua be kan na bonte se Mr President make wo kasa kodua nim ti sa akola wo eye council of state e dia be na mumusa more fire. Samuel Okuko presidency ko kan Mr President the grounds is not good. Well, before Richard, everything you come here, the grounds is not good. The grounds is good. I'm the president of the republic. I have the BNI, I have the national security, I have the police, everything. I know what the grounds is. You don't go to the grounds. Say, I can't bro. You were not listening, Mr. President. You were not listening. You were living on a tall white horse. And then into what the party are offer. And our monster I can wish among Kanu currently feeding the man's egos. And here, 42. Yes, Mianka, Yabeka. It's way out, Professor Michael Quay. We enter the Lucy and come baby you. We enter the Lucy. More fire. Yatu Abama constituency a year, chairman says, Mon Conco Yep a year. Yabatu Abana constituency chairman, Omushimura Mutu Galamsi. Chairman Luther Gabbing. Time where I saw Cocoya a Jumama party, what is a way to Galamsi? A party in Bay. Addo baby constituency chairman, part a candidate to crack a Christmas. I don't know who could do a DC. More fire. Omi aso kwadi die die may lose you nie constituency aye chairman ni yesi pam obia NPP grassroots mo pam obia losing team obia mo biem na ekodu wuntumi so say wo regional chairman Asante region heart of the nation, heart of the party, more fire, the heart of our party. So Asante region na wuntumi to odi nkola asem nkola goro na we enu amehye menua ohene babo say may measured in addressing his issue. Or yes, some men can say candy meka may measured. And you are wont to me tracia the way and Asante region to your fair. Say, whole regional chairman, what here yet the heart of the party. Na man for no aqua, which oh, sorry, now the gold or Begugu TV so say, I have gold, wait me, Makuma, or the quad. So, do you know what goes through the mind of the people? Oh, more fire. Our brother who want to meet to where your bagalam said the white galamsia would in a bank of fire first. More fire. It was shares answer Muno National. As many national security. Now say quickly, your friend say, hey, around here, Sanse Muno now we and Chief of Staff na go you man no.
You hear want to me no TV station to TV station. No you go. I have gold. Me back down. Chairman anka the side na wo ye the idea. Enkolagoro. Now we go research a chance ante hene. No abet na TV so the gold wa kire. E bokura nim. More fire. E bonim. Want to me? Lucy no ka ho pa. More fire. More fire. Now I say my boy wadam fonti na aye bibia ho. We are friendly fire. We are friendly fire. Yeah, nyas me wadam for academy ya wo. Wo pa hia so nkasa ho. Me de me sha me kasa o ba fa nkasa mo. Go yi. Oka won ye lusu yi. More fire. Oti aban mu dia, your friend be optics. More fire. So governance is not just about brick and mortar. But how what people perception counts a great deal. And yet we have an Ashanti regional chairman. I was in see the biggest palace. Then go for a tremu or down be an atim. Did you ever family di abai? Very di abai. We a businessman that would do go do chira will be on farm. It could be you legitimately acquired those worth. I'm not here to impugn your integrity. Say, "Oko GC cabin a year senior dear." So obi balance galamsi uji be offer on farm na kwam ni encho. Optics and perception is very much a great deal when it comes to politics. And you sit in Ashanti region, the heart of the party. Na ye kwa battle. Now the street of a Ashanti region. What me am opposition